Memo akwa Badwam TV Badwam health tips eso na wochi mu wa waka ye ho osua ade Mr. Nenso ne wo first time a waka ye ho nye late na wochi mu nkomo nyina ye anemia in pregnancy oba wonyema wo moja ewo fom yesi ekum ti fe no hye otiri ti se umpese wo be firi mu dia ti se nkomo yi ne di nhihye na mpanifo de ma ye ne so fasedama endpoint homeopathic clinic Adom Fana so personal doctor. Yare bie hawadwen wo frene any day obeje so. The number is 0244867068. Me wadabraka polyclinic. Oba Adom dobi. Ono nadaroma. Na wochi oni yesua de sa. Ti enne ye ba behwe. Kwan ye be fa so na anemia in pregnancy no. Ye be prevent. Kra. Oba penes we mu akwaba. Ye da se omre no wadaje. Na wochi wo kire yade pa. Iti kwan pe de be fa so a prevent anemia in pregnancy. Okay. Me da se. Ye wokwa bebre aye fado. Ye dey prevent anemia in pregnancy. Mo di kan de oba ansa na ebenyim no. O de eye woni pedua no muhwehwe ni na ehu de momoja no owo. Okay. So owo fuma a doctors be show ama wondru ade obeboa ama wa akosoro edibandim na moto de bi no so se mpo enyim na se wo moja no wo fuma o de edi green leafy vegetables ediban a oboa ma yenya fesolate na folic e wo ye ni pedua no mu green kontombre bokoboko spinach lettuce na mo keka ho na edi na ye wo protein base so ye wo nchefua that is egg Okay. Red meat wo honum ye wo dry beans wo honum ye wo meat assorted meat wo honum ye wo fish wo honum nti edi ni na ka ho a oboama edidie ani ahondin na ebenya wo moja no mu no nipedia no otwe odeko na oyede se painful efa edura oyede avoid the calcium drugs ebi o ho a wa ma ni calcium drugs obeboa bones for fortification of bones nti se damedru no efa onye de edikawo edru moje edru na yezema ono ho ono ebedi kan afa ono anapa na ewiabre afa calcium no ana ebefa calcium anapa na ewiabre afa moje edru no osande ono ebieni na no wo hia ekro ohye calcium ne hye iron drugs no do nti onye na edwuma obubu ne nkete nti onye na edwuma osede oye no na afisusu abri na no osede ye wodi fruits especially citrus one orange another pineapple and all types of tangerine ma wankasa woni pedua no otum na edi ne yi dami citrus food ni na oboa ma edibana edi no iron na owom no oche odiko ne pedua no mu ma oma moja no mu ye dru onya honzen a odi be ye adwuma nti ebi oho be di green leaf ni bebre but on di any citrus food obeboa because enyima wo bibia ye double moja no oba bebre but then ahonzen na ye hia no onima osede oboa ni pedua no mo oye adwuma ti de those mo edo oye no afisusu say enyima from second trimester no osede wodi wemu one more diwema because we are just trying to prevent all causes yenim baby obefia aba nti no one more diwema edidiwema ho na afisusu no se enyima abrini na no oyede efa wo moje dru ebi owa ni refia once a week na wa afa omboa oye supplement ayede ma nti abina na oyedefa na obi a owo sickle cell no so no abina na no mama ni remfini folic acid da na ni moje dru da because already is congenital owo mu dadaada nti with a little we no obako form kra nti no kakra mutuma aka afa kwan ya yebobo ho ban na Michelle pa eden dogbe no na yete na nka nti se bi afa na wanyemo pebe bi akodi abra adabraka polyclinic na ono mo enshow ma umfa ba be dia sede ma endpoint homeopathic clinic na daroma energy medi edi bro joada de kosi fia da simenum ye nchekra
na wonya bibi kakra de abo ntoma no na ne wapie kofie ne number wo screen as a friend no na ne nim komo wa pomudin mu ensem ochena senkwane ahoden ho a ebese